Bismillahirrahmanirrahim. Dema bixêr be temaşevanên hêja. Îro roja ewilî a Eîda Remezanê ye. Em bi bername sohbetên Eîdê li pêşberê wenin, misafirê mala wenin. Bi vê münasebetê îşallah em ê sê rojên Eîdê bi bernameyên cuda, bi misafirên cuda, bi mijarên cuda mê bibin mêvanê mala we. Eîda we û a ümmeta İslamê pîroz û bimbarek be, bibe wesîla berata ümmeta İslamê. Yekîtî û wehdet û biratiya ümmeta İslamê înşallah. İnşallah me li ser Eîdê biaxivin temaşevanên hêja. Misafirê me heye endamê İtihadul Ulemayê Mela Kerbela Şanlı. Ez benî xêr hatin. Nav xêrê dabin, Xweda ji we razî be. Sêdayê Eîda we pîroz û bimbarek be înşallah. Serçava sersera Xweda ji we razî be. Xwedayê Teala ji we jî razî be sêdayê min. Sêdayê min beriya ku em dest bi axaftina xwe ya Eîdê bikin, em ê helbestekî bidin. Hunermendê Özlem Ajansê bi me re be înşallah wê helbestekî bixwîne. Temaşevanên hêja beriya ku em dest bi sohbetê bixin, em îlahiyekî guhdarî bikin, dur em dîsa berdewam bikin. Armancu gaye Allah
گهینه مراد الله 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 ایکو عبادت جوی را هر وقت لازم البت الله الله ایکو عبادت جوی را هر وقت لازم البت الله 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 candayı adem Allah Allah ekumedaye muradinaye armancuhaye Allah 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 بله تماشاوان هیجا ما هلبست اخوی خوش گهداری کرد خدای تعالی جو هنرمند ما راضی به انشالله از و گرم سیدای خو سیدای من اون دیسا بخیراتن ناف خیری دابن خدا جوار راضی انشالله جوجی راضی به سیدای من وک هونجی زانی ایرو روزا اولی عید رمضانیه عید تمام عالم اسلامیه از خوازم و پرسی بپرسم سیدای من عید و جشن اسلامی به تواهی بخصوص ماه رمضان چوا کتی نوا امت اسلامی یعنی دسپیکا و چوا بیه و دنوا عالم اسلامی ده دین اسلامی ده چند عید مسلمان هنن بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عوليم عيدا تمام عالم اسلام ام پیروز و مبارک دکن ان شاء الله عيدا هانه ببو وسیله را کرنا وان نخوشی و وبای هانه و ببو وسیله آزادی و رزگاری عالم اسلام مسلمانا خدای تعالی عز وجل پشتی که وی دین هانه جمرا شاند اف دین هانه دینه کی کامله دینه کی تمامه اسلام دینه کی به نقصان وکا خودیه خو رب العالمین چوا که تمام دینه کی کامله د تو واردا خدای تعالی تو قصور تو که مانی نهیشتیه آیت خدای تعالی دبی استعیذ بالله اليوم اکملت لكم دینکم میرو دین و تمام کریه که دین اسلامیه جبر وی د تو واردا پشتی که کیمانی نهیشتیه دوار کیفه داجی دوار شاهی داجی دوار عید داجی خدای تعالی که ماسی نهیشتیه د مسئله عید دا د مسئله کیف خوشی دا رب عالم محتاج تو عرف و عادت ای تو قومی تو ملتی نکرنن محتاج چاند و کلتورا تو قومی تو ملتی نکرنن لورا اسلام بخو چاندک اسلام بخو مدنیتک اسلام بخو کلتورک خدای تعالی خواست دوی واری داجی عید مسلمانا بخو هبن کیف خوشی مسلمانا شاهی مسلمانا بخو هبن نکو ام ببیجه قوما بگره نکو جهنک دینا بگره جهنک عرف و عادتا بگره اسلام بسر خو مدنیت بسر خو کلتور یعنی جبر وید تاریخ اسلامی د دیروکا اسلامی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقت هجرت مدینه منوره ده که تی دنیر کوای خلق مدینه دو حب شاهیه دکن دو حب جشن و عیدا دکن بناو نوروز و بناو مهریجانه رسول الله علیه الصلاة والسلام ده بیجه نا عید ما özel خصوصی هی یعنی بتایبتی چنن دبی خدای تعالی قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما خدای تعالی دشونا وان هر دو عیدانا دا دو حب عید دن و جوانا بخیرتر جوانا افدلتر رب عالم دانن ما تابی ویاجی برای من کو بخوازن چافکانیا ویا کتاب من حدیث بناو تاجه افتدا درباز دبه که وقت رسول الله علیه الصلاة والسلام هاتی مدینه منوره ناو نوروز و مهریجان به خود تاجه داش درباز دبه که رسول الله علیه الصلاة والسلام گوتی خدای تعالی
ev her du Eid na Rabbi alemê diheb Eidê din danin me û Eyda Remezanê û Eyda Qurbanê Xwedayê Teala ji vana ji bo ümmeta İslamê ji bo me ev tercih kirinin yani. Di salê da diheb Eidê menê ê mübarek henin, du Eidê menê pîroz henin, divan her du Eidana da jî kêfxweşiyê Müslümana henin. Di bernamê da înşallah mê ser vana xeber bidin. İnşallah seydayê min weka we jî got İslam bi xwe çandeke, kultureke ku Resulê Xweda aleyhissalatu vesselam bi xwe dibêje li ser Medînê şair dibêjin ku Medîne medeniyeta xwe ji te girt û alemê jî medeniyetê ji Medîna te fêm kir. Bi rastî İslamê bi hatina xwe cejnên ê batilî û ê xêrî İslamî rakir, dişûnavê de çandeka cuda hanî ji bo însaniyetê. Em di esra saadetê de bimînin seydayê min, gelo di esra saadetê de Eidên wiha, yani Eyda Remezanê be a Qurbanê be wekî dibe, çawa dihat pîroz kirin di nava sehaba da Resulê Xweda çawa pîroz dikir? Wexta Pêxember aleyhissalatu vesselam vê Eîda hanê jî di nava ji xwe Resulê Xweda viya îlan dike. Yani ev her du Eid yani ji ber Xweda neketî nava me. Yani ev her du Eid jî koka wê, esasa wê, çavkaniya van her du Eida wehînin. Resulullah aleyhissalatu vesselam bi xwe pêşkêşiya pêşvantiya van her du Eîda kirî yani. Bi xwe mesela vê Eîda hanê kiriye û ketiye nava sahabiya bi vî şeklî ev Eîda hanê di nava sahabiya da icra kirî. Tabii her du Eid piştî ibadetê giran tên. Mesela bê vay îro Eidî, Eyda Remezanê ye me ibadetekî mezin kir, me mehekî seraser me ibadet kir. û me teab dît, me eziyet dît, tabii piştî vê teabê, vê eziyetê bi tabîra Tirkî em karin vê stresê ca ser xwe bavêjin. We xelatî hediyekî dame. Hediyekî Xwedayê Teala dayî me, ca piştî wê em kêf dikin. Mesela di Eyda Qurbanê da jî ew jî piştî zehmetikî mezin çi ye? Piştî ku birayê me hecî, heca xwe dikin, zehmetekî mezin dikşînin, eziyetekî mezin li wê derê dikşînin, piştî wî kêf dikin. Tabii em li ser kêfkirinê bibêjin, ne ku em kêf dikin em dê elhemdülîllah ku em jê xelas bûn. Ev Eîd hanê ser me ra derbas bû, me berê nan nedixwar em karin bixwin, me av ve nedixwar em karin vexwin. Em kêfa wî nakin, em kêfa çi dikin? Elhemdülîllah ku divê mehê da min rojî girt. Elhemdülillah min nimêj kir, elhemdülillah sketim îtîkafê, elhemdülillah min Qur'an xwend, min muqabele kir û Xwedayê Teala jî bi efwê ez derxistim. Bi xefrandina gunaha bi şeklê ku ji min razî ez ji vê mehê ez derketim, em wê kêfê dikin. Yani em şahiya ku Xwedayê Teala em ji gunaha danin efûkirin, em wê şahiyê dikin. İjad esra saadetê da dewra Pêxember aleyhissalatu vesselam da Resulê Xwedayê Teala bi xwe kiriye sahabiyê wîna Eid kirî. Em karin viya jî bibêjin hena wexta ku em dibên di İslam, dînê ibadetê, dînê rojiyê em bibêjin hinek tişta ku em dibêjin İslam dînê kêfê jî, dînê şahiyê jî tabi viya jî di daîra helal da. Di daîra İslamê da însan kare kêfê xwe jî bikin, şahiyê xwe jî bikin. Resulullah aleyhissalatu vesselam bi xwe di mala xwe da diya me Hezretê Aîşe dibê du heb keçikê ji ensara zarok bûnin yani kilam gotinin û Hezretê Aîşe jî viya guhdarî kiriye. Resulullah aleyhissalatu vesselam jî li wê derê bûye. Jar Hezretê Ebubekir wexta tê dinêre ku way du heb keçik kilama dibêje û Hezretê Aîşe jî guhdarî dike. Hezretê Ebubekir li qarşî viya dixeyîdî yani dibêje di mala Resulullah da aleyhisselam kilam bê gotinê bê dilê Hezretê Ebubekirê ama Pêxember tabi dixeyîdî yani dibêje na viya bira bê sekinandinê Pêxember aleyhissalatu vesselam bê na ya Ebubekir inne li kulli qewmin îden ve hâzâ îduna dibê na ya Ebubekir dibê her qewmkî her milletekî dibê Eidê wa henin, cejnê wa henin, şahiyê wa henin ev ya jî Eyda me ye, ev ya jî şahiya me ye. Bira divê rojahanê da sahabe kêf bikin, bîrekê sahaba kêf bikin, Müslüman kêf bikin. Heta mesela di vê Eidê da, di van Eydana da jî di rojê Eyda da di nava sahaba da pêşbaziyê hebûn, em dibên yarışma yani. Sahaba kêf dikirin, bi tîra dihavêtin, bi kevana dihavêtin, li hember hev mesela direqisîn, lîstik dikirin. İca dibêjine kolê Hebeşî jî li meydanê dibê bi tîr û kevana dilîsin yani bi mertala dilîsin. Diya me Hezretê Aîşe
دخوازه تماشا بکه حتی به آلیکاریا پیغمبر علیه السلام دیام حضرت عایشه تی دبی چنا خود سر ورا مل پیغمبر علیه السلام و دریج لی میزه که حتی انی روایت دبی اگر که دیام حضرت عایشه دبی دبتله مثل سیرک مزن تماشاک مزن تماشا کرنک مزن دیام حضرت عایشه دبتله و هینانو رسول خدا دبی بس یعنی لی تماشا دکه لی سیر دکه یعنی اگر که تشتکی گناه بانا اولی استکانا کیف حنک رسول الله علیه السلام به شدت لقارشی درد کرد هم بر درد کرد اما هم دنیرن که رسول خدا علیه السلام بخو صحابه تشویق کری یعنی دوی روزه دا مثلا هنک تشتی که در روزه دا نکرنه پیغمبر علیه السلام دوی روزه دا کرنن یعنی دوی روزه دا تشتی خصوصی کرنن هنک تشتی تایبتی کرن انشاءالله می لسر وان مثلا خبر بدن یعنی انشاءالله سیدای من از خوازم و پرسم جوه عیدک خدای تعالی دایمه رسول خدا و بیان کریه دناوا صحابه دا جی وها هاتیه پیروز کرن تشویقاوی هاتیه کرن جی طرف رسول خدا و گلو سنت عیده چنن یعنی جی فرض و هنه یا نه یعنی سنت و چنن اندکارن بیجن انا وقتا مرف لوان عید جاهلی میزه دکن دناوا قوما دا دناوا گلا دا yani keyfeke Kürdiye amede bir rak urut. Bele. Tiştekî têne ama am li îdê İslamê dinêrin hem adeti hem ibadeti yani. Bele. Du wecê îdê mena henin yani du rûyê wê henin, du tarafê wê henin wexta tu dikî tu hem Rebbê xweş xwe razî dikî û hem jî em bibe kêfî yani. Tu jî wê wan henekê xwe dikî yani wan kêfê xwe dikî. İcar henek vecihine ibadi henin, henek em bibe civaki henin yani. İbadi yani ku sünnet evi, em bibe xêr evi çinin. Vata merav ya hatta bicitine divana da henke civaki yani içtimai toplumsal ku em dibêjin têcî yani. Mesela sünnet evi insanê di roja eydê da beriya ku her eydê ev ê ewilî xwe bişo. Ev ê xwe paqij bik yani sünnetî yani. Dura bîna xweş li xwe bixe. هم وانا سنت رسول الله علیه السلام بخو ویا کریه د عید دا گوتی ایروج عید ایروج جشن ایروج کیف ایروج شاهیه جلی خوش خو کریه بینا خوش خو خستیه او خوششتی یعنی غسل کریه جبوناک مثلا مراد ناوا انسان دا دیگره کیف ملت جمرو راور جلی مرو بنیره او بینا مروا خوش هر ملت او بینا پاکج یعنی پاکجی جمرور او خیدان هانه بینا کج انسان به چوندنه یعنی انسان پشتی گوانا کرد اگر عیدیا رمضان به بریا هر نمیجه خرمکی دو خرما بخو یعنی بفتره کوای ام نبروجینن یعنی دریا دریج ده هر جامعه و دریا کندا وگره و وقتا که به ایوار عیدیه سنت عیدیه او که تمام مسلمان ام صلوات بینن ام تکبیر بینن براستی تکبیر بینن دری دا وقتا که مرو بروی جامعه دچه مرف بروی نمیجه دچه مرف به الله اکبر الله اکبر الله اکبر حتانی دچه جامعه حتانی کو امام دکه و نمیجه تمام مسلمانا تکبیر بین علا بلند بکه تابی جا وقتا کو مرف دچه جامعه دعید دا یعنی تشت سنت او کو مرف در رکعت سنت بجماعتی لجامعه بکه تابی دوره پیغمبر علیه السلام دا اگر کو باران هبا لجامعه دکر باران تنه با جیه کی جرات گوت مصلا صحابه تفد چون وی دری یعنی حتی دوی دری دا پیغمبر علیه السلام تمام صحابه دعوتی وی دری دکر چه زاروک چه پیرک چه اختیار حتی دبیجه صحابی ای پیرک ای گنج یعنی ای وان کچکی که اینا جوان بونن او داهی رسول الله علیه السلام دبر وی دری تابی د دایره حلال دا به تعبیر من ایران به حراملق سلاملق دات رعایت کرنه حتی دبی پیرکی خوی عذر بانا نکانی بچونا جامعه رسول خدا اوجی دعوتی وی دره دکر daha dervay cami yani je kule nemest kirne de dervay وی ددان سکناندنه جبونا اوجی تبلی و مراسم دینی به yani عید بخو مراسم کی دینی yani اجاد به پیغمبر علیه السلام پشتی کو نمیجا عید دکر و خطبه دخوان وظیفه خنا دینی دکر و صحابه تف اجاد دورا دبی دچو عالی پیرکا و ج پیرکا راجی رسول خدا علیه السلام نصیحت دکر لورا ایروج دگو روجا عیدیه یعنی د عید دا تشت سنت
yani insan tekbira bine, insan bina xoş dixu bixu meriv, Tekbir meriv cilê xoş nişane- dixu bine. Tekbir nişane ya keyfiye senin ne var? Keyfe, zevqi, heyecanı. Bele. Yani megoya mesela hem tarafı wene dini heye ve hem Bele. tarafı wene civaki heye yani toplumsal içtimai insanı ku mesela keyfiye yani. Bele. Vakta ku tu heneka bicitini asıl her du tev behevra. Behevra. Tenci yani. Adu diya mesela bibêjin tarafı wene dîsa hem dini û hem Bele. jî em bibên civakî. Mesela divê îdê da em fitra didin. Bele. Mesela ev ya tiştekî civakî yani insanê xwedî ihtiyacın, insanê ku mesela tişt mala wî da tinene ew didi wî mesela tiştekî fitr dayîn tişkî wer mecbûrî insan ki di mala wî da 24 saat xwarina wî hebe Bele. xwarina wî na qûtê wî nê 24 saat ha ne heftekî û mehekî salkî ha wî nê 24 saat hebe mecbûr fitrê xwe bide. Bele. Seyday Mehmet ser wê jî baxivin dixwazim vê pirsê jî bipirsim lewra me tê kevin navberekê jî gelo ehemmiyeta îdê di nava ümmeta İslamê de dînê İslamê de çi yani Resulê Xweda de hadîsê Xweda zikir kirine ehemmiyeta wê ji bo alema İslamê çi îfade dike Eid tê bi çi manî Belê Eid ji xwe bi mana vegerê kelimekî peyvekî Erebî bi mana vegerê yani vegera a kêfê yani de her di salê da me got dehev Eidê me herin her du Eidî piştî îbadetekî giran tê di alema İslamê da jî însanê ku rojî bigire bi rastî Eid ji bona wî heye yani ji bona merivê Müslüman heye çünkü îbadet dike taat dike yani û piştî vê îbadetê piştî vî taata hanê xêra xwe digir yani bê mukafata xwe digir heta dibe însan wexta ku diçe Eidê yani diçe camiyê melaiket dibe li ser riya li ser cadat soqaqa da ewan însanê hanê musafehe dike yani Bele. dibêje herin Xwedayê Teala îro roja mukafatê lewra ve îbadetekî mezin kir ve meşaqqetekî mezin kişan Xwedayê Teala jî îro wê heqê wê mukafata we ew ê li axiretê jî bide di dunyayê da jî kêfxweşiya wê heye. Belê Eid alema İslamê da yani me got merkeza wehy yani esasê wehyê temela viya çavkaniya viya bi wehyê ev her du Eid sünnetê û sünnetekî müekkede ye lazim alema İslamê yani wexta ku binêre dibe însan li gora ku bawer dike eger ku nejî heyata xwe dewam neke çiqa sana her ew ê baweriya wî jî ew ê bibe li gora jiyana wî ew ê baweriya wî îmana wî biguhere îro wexta van Eidê xuna ku em nekin em ehemmiyetê nedinê çiqa sana her wexta Eidê dinê em bikin em binêrin ku em weka wan Eidê dinê jî em ê bawer bikin Eid ji bona alema İslamê ji bona Müslümana ji bona ummetê tiştekî gelek mühim e tiştekî gelek giring e çawa rojî em bibe mühim e piştî rojiyê jî em bibe Eidê çawa em bibêjin hec mühim e piştî hecê jî Eidê tamamê alema İslamê ew ê Eidiya xuna bikin û ji me re jî İslamê da tiştekî mühim lewra tişkî ku esasê wê çavkaniya wê wehy be ji me re mühim lazim e tamamê alema İslamê vê Eyda hanê bike û Eydê hevû dinê pîroz û tebrîk û mübarek bike. Bele. Xwedayê Teala ji we razî be. Seydayê me em ê dîsa ji hunermendan îlahiyekî helbestekî em ê guhdar bikin. İnşallah em ê li ser aliyê civakî jî em ê Eidê em ê biaxivin. Belê temaşevanên hêja em ê di derbarê Eidê de û meseleya civakî de jî biaxivin vêga hunermendê me wê ji me re îlahiyekî helbestekî bi deng bikin bibêjin înşallah em helbesta xwe bi hev re guhdar bikin. Vay Kur'an'a şah eser Nur Muhammed Mustafa Vay Kur'an'a şah eser Nur Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 Can Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa 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 Can Muhammed Mustafa
لسر حوض كوثري نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى هم جان و هم جانانی نور محمد مصطفى هم جان و هم جانانی جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى سلام لسر تبن از غلام خود یک کتاب و کلام نور محمد مصطفى خود یک کتاب و کلام جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى بله تماشاوان هیجا مجو هنرمند özlem آژانس هلبسا خویا خوش گهدار کر ازیدی سوگرم سیدای خو بله سیدای محمد دربار اهمیت عیده ده صحبت کر و گازجی وقت عید گوتن براستی صلای رحیم دیکه و بیرامرف زیارت دیکه و بیرامرف گلو اتخوازم لسر و پیشی بسکنم گلو صلای رحیم اهمیت اوی چیه ده دین اسلام ده دو قرآن و سنت ده درباره صلای رحیم ده چه هاتیه گوتن حدیث و آیت چه بیجه صلای رحم اقرباتی ده اسلام ده جیوی گلک گرینگ گلکی مهمه براستی وک هم ببیجه حق جیرانتیه وک حق براتیه وک حق دیو باف طبعا هم ببی حق دیو باف ده زیده تره اوجی براستی ده بنه صلای رحم دایه ایجار طبعا شیطان رحد ناسه کنه شیطان جی وظیفه خود که دنابینا مسلمان دا دنابینا اقربا دا فتنتیه ده که دخوازه بنک مثلا وان جو دور بکه ایجار عید جی فرصتن جبونا صلای رحم ایرو انسانه کی تنی جمالا خو بده سر هر مالا اقربا کی یا جی هر مالا یکی گندی کی خو یا جی یکی جیرانه کی خو بلکه نفسا ویا را ناک یعنی ببیج هم از چوا هرم فقط وقتا کو تی گوتن عید دریو ده بیانی یعنی به ده انسان جو دو خیداندی مجی اگر عیدی وره پر صاحب نه که قصور کی که ماسی کی پر مزنه ای بیا عید جهاد عیدی داجی پرسنه کر یعنی عید به سبب تشویق کو انسان صله رحم بکه و نه د عید د وکی دنیج خود دائمی انسان لازم صله رحم بکه اقرباتی بکه جیرانتی براتی حس کرنه فقط ویا زیادتر به عید دیکه یعنی د دیرو کا اسلام داجی صحابیا جی ویتشتیانه کریه و لازم ام جی ویتشتیانه دوام بکن وقتا کو ام بکن جبونا مجی يعني ببيجي عبادتي كمكريه او عبادتي مجي قبول به حتى مثلا حديث پیغمبر عليه الصلاه والسلام تمام عملات به روز دوشم و پیشم ات جم خدای تعالی و خدای تعالی وان قبول که دوسیه وان انسانا اما دبه دوسیه دحب انسانا
اجبر کو قصور تیدا هی لآسیمانا دمینه درباسی جم خدا ناب درباس ببیجی قبول نابه کینن او انسان کش خدای تعالی را شرک چه کربن هوال ortak چه کربن دوسیا وید سکنه و دوسیا وان انسان کش هفو دو خیداندی بن انسان کو به هفو دنیا را خبر ندن دوسیاوی انسان لوی دره سکنه عملی کو کربه عبادتی کو کربه روجی کو گرتبه لوی دره د سکنه یعنی وکا کو تیدا یا به امزه کی وی کی وک مور کی کیم بیانی اجار عبادتی کو دوی ماه رمضان دا جی هم دکن وقتا کو خی تیدا هبه وقتا کو به نحقی تیدا هبه وقتا کو چوندن و هاتن تیدا تنبه او عملی کو مکری باور بکی او لوی دره بسکن حتانی کو وان انسان یانه کو له ودن نه إذا حق الصلاة الرحم ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده من أحب أن يبسط له في رزقه إنسان كي دخوازه رزقي وفرب دو الدنيا ده دولة من بزنجين به وينسى في أثره أو عمري ويدريج به فليصل رحمه برا صلاة رحمه بك برا أقرباتيه بك يعني دجالك حديث هذا لسر حق أقرباتيه سكنية حق الرحمه سكنية خداي تعالى عز وجل القرآن داد بيجي استعيذ بالله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام دبيش خدای تعالی بترسن بله و د حق صله رحمه داجي د مساله صله رحمه داجي دي سا بترسن کو صله رحمه نکن يعني مساله کی گرینگ خدای تعالی بترسا خورا بعثا اقرباتی کری يعني طبي د حدیث کی دا ایران وقت مرف یاد بیج مرف دبی یا برا اقربای مپرسامه بک و جار که مپرساوی کریه جوابا من ندایی نا پیغمبر علیه السلام دبی دی اسلام دا افتشتهانه تنی یعنی انت حق بجيت حق دار بجي ما افدار بجي قطعی دبی لیس الواصل بالمكافئ يعني اكو صله رحم دکه دی اسلام دا نکو تجار که کر و تلهیویاوی بسکنی بر اوجی بکه نا دبیجه لكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وسلها يعني اقرباي وي مرفي وي چقا سنا وي وظيفه خناك اما فيا دائما وي وظيفه خودك يعني او چقا ناك فيا دائما دك يعني وقت تبوي شكلي كرت تبي جوان صنفه كو خداي تعالى دو قران دا مدحي وان كري بزني وان داي وقت في شكلي بكي تبي جوان كسي پیغمبر عليه الصلاه والسلام وصفه واداي بزني وان داي يعني صلاه الرحم ياكو مهمه پیغمبر علیه السلام دبی دو دنیای دا تو جزا کی کو عاجل یعنی جدا عجله بسرعت خدای تعالی دو دنیای دا وی جزای بدیه تنیه غیری وان انسان کو الاقربای خو ظلمه دکه تعدی دکه دل وان دهله دبی جزای ویا دو دنیای دا پیشن یعنی خدای تعالی نهله بمن آخرته يعني طبعا سيدايم وقت حق وما في نوره سيدايم يعني صلاة رحيم حق يعني وما في واجبه بله يعني جاتو حقي بديانا دب حق الناس بله فرض يعني يا الاسلام دا يعني انسان بفي شكل يروح حضور خدای تعالى او يا رسول الله عليه الصلاه والسلام زور جرا شفاعته بك يعني افانا واجب يعني وكان نمجي چوا واجبه روجي چوا واجبه حق اقرباتي نمر بكيف اخونم از بكم يا بكم ازنكم يا ازنكم حق دي وباوه ام بيجي حق براي حق اقرباي جيرانه شوانا دين اسلامي يعني مقاوة دجي بانسكر يعني هم طرفين عبادي وهم طرفين اجواكي يعني وقتاكو ام بيجي مسلمان لنافا دبع عيد تي ولنافا هفدياره وعيد هفودن بيروز دكه تهم تو كيف اخدكي وهم جي هون ايكو جهودن خيداندي من لهفودن تي يعني مثلا فيا دتو ديني دا تنيه دتو عرفي دا دتو چان دا تو قومي دا تني يعني يعني یک پرشبونک چید به وحدتک براتیک چید به زیارتان بسبب حسکرنه شوانا نمیج بخوجی يعني وقتاكم مسلمان امتين جم هف نميجا جمعه جيدبه ونميجا مني عيده جيدبه يكجي ام رشيتيا هف زيده دكن ام بريتيا هف زيده دكن امتين با هف ام دبي ام هنن ام قوتا خو ام وحدتا خو ام براتيا خو ام اتفاقا خو ام ريد جمني اسلامي اسلامي ددن ام دبين پشتا من نلهوه ام دبين دلي ما بهف رايه ام يك وجودن ام وان هنن ام في يكيتيا خو في قوتا خو ام ري كفري ري دجمني نيار اسلامي ددن ودو راجي مثلا دي اسلام داد بي تهني بيبكي عربي يعني تهني
tehniya عیدی یا جی tehniya مسلمانا بله. اویا کردیا و پیروز کرنه بله. سنتی یعنی مسلمان عید هفو دنه پیروز بکه دبی صحابه وقتا که راسی هفبا تانا دروش عیدی دا و دبی سلاف له دانش خود دبی دروش عیدی دا خیره که انسان متبسم به یعنی بکن به روکن به وجهی فکری به اجاد به سلاف له دنه بده اجاد به وقتا که راسی هفدهات صحابه تقبل الله منا و منکم یاجی و منک خدای تعالی روجیا مجمع قبول بکه و روجیا وجوا قبول بکه یعنی رب العالمین روجیا مجی قبول بکه آوجی قبول بکه بكيفون يعني وكاكو حربكي هاتبونا براي عبد السلام وكاكو جنجكي هاتبونا چوان ببيج تديب انسان بكيفه قد عندنا روجا يعني عيديا قرباني يا جنب عيديا روجي كوام تيدانن ما في عبادت خو ما بعشقر ما بشوقر ما بكي ماسي بقصور مكر ام بكيفن يعني وفي كيفجي ام بهو دني رابار ودكن ام لاقرباي خود گرن ام دوست خود گرن ایکو ام نچونو مال وان ام دچن مال وان ام نورمال در روز دنی دا ام ویا ناکن اما دوی عیده دا ام دکر اویاجی انرژیا روزیه انرژیا رمضانه یعنی او عبادت کو متدا کریه او عشقا کو مجیگرتیه او عبادت کو مکریه او ایمانا کو مجیگرتیه اویاجی در روز عیده دا ام تظاهرات وی یعنی اثر وی ام ددن نشاندایی نه یعنی او کیفا که گناه مرف عفو دبه مرف جنت به دست دخینه او کیفه ام دناوا خوده وک جواکی بسلای رحیم پیروز دکن ام دبیجن که ممها رمضان درباز کریه و گناه ما ان شاء الله عفو بیه و به شکلی ام دناوا خوده به جواکی ام پیروز دکن سیدای ما وگو عید کرنا هف زیارت ام ده هیام قرون ایدانه اف چند عیده که وها درباز دبه بخصوص مسلمان لسر سفرين فتاري ده مها رمضان ده ناتن جم هفدو و به هفدورا فتارا خو نکرن سلای رحیم نبود وی علی ده و دعیت ده جی دیسا یا ساغا درکتنا در وه هي دیسا ام نکارن بچن زیارت هفدو سری لیدان هفدو بکن عید هفدو پیروز بکن ده هي باف هي براهنه به وی شکلی گلو حوجه ده هي ما قرون ده ام شوا عید هف پیروز بکن بله حدیثه کی هي ده انسان کی چه عبادتی ده که چه سنتی دکه چه روزیه دگره و پاسیه نخوش دکه نکاره وی عبادتی بکه نکاره وی نمیزه وی روزیه بکه لعردیه نخوشه جبر وی نخوشیه نبانه وی وان عبادت خوی بکرانا اما نخوشی بوی سبب که وان عبادت خوناکه خدای تعالی لجم خو وان عبادتانا کرید نفسینه دبی اگر تکاری بونا تنه بکرانا وای تنکاری و نخوشیانا جمنن از وان عبادتنا دیسا دفترات دا بنویسینم ان شاء الله ما بری ما چه عادت ما هبونن ما هبود تبریک دکرن ما پیروز دکرن دوان عینانا دا هر چقاس امن کارم بکنجی ان شاء الله لجم خدای تعالی ایکو بری چه دکر دیسا وان عبادت وان رب العالمین د دفتر ودا بنویسینم طبعا جافیا نایوی معنا امنکن الحمدلله ایرو امکان هنن یعنی تلفن هنن ام به ایکو دگندا دا بن کارن دیسا هرن مال اقربایا طبی بله نیزبن طبی دیسا جبر نخواشی مریف خو محافظه بکی یعنی چارچوبه تدبیر ویروسا کرونا ده مسافه جواکی به وکیده قطعی یعنی زیاده چوندنا ناو هاف زیاده تکلی زیاده به قلبالغه کی زیاده مرف چینه کی یعنی مرف هر بر دریا و عید هفودنه دیسا مرف کار پیروز بک دیسا مبارک به ای نیز یعنی ای زیاده دور نه ای دور بجی مروی به تلفن بک یعنی مروی به تلفن اقربا بک مروی تلفن دوستا بک وی کیف خوشیا کو نه به تلفن بانام به کو مرو رو بنا مرو چوا دکر دیسا بو شکلی مروی به تلفن وان تلافی هانه بک دشته کوج مرو به و دل خوشیا خو دیسا مرو کار سر تلفن وان پیروزی خو مرو بک یعنی بله سیدای من وكا واجي كورونا هي ونخوشي هي زيدا من كارن هفدو زيارات بكن وسلاي رحيمنا باللي بلي لغور امكانا حوجه مرف سلاي رحيم بك بلي جبو اف رحي عيد يجي دناوا مدى بداوينا بجبو زاروكي ما عادتين مين كيف نشوبين مين عيد جبير نكن و عيدك اسلامي چواتي لدار خستن جبو جبير نكن د عيد ده و پشت عيد يعني ما رمضان ده پاشت هيشت امان قد عيد دنه و پشت عيد جي حوجه برنامه کی چوا چيكن ام جخوره وك فردي وك مالباتي وك جواكي ام چوا بكن و تشتكي پرخوش گو اخذ بیرامه برای عبدالسلام جانا دین اسلامی وکا کمگود عید ما
yani em Müslüman nevalanın. Yani vakta ku em tiştekî dikin pêra em gele xêra qezenc dikin. Yani de îdê me da îdê me tijenin, tije yani. Vakta ku em îdê xwe dikin di îdê me da me got terefê dînî heye, ibadet heye, nimêj heye, şukur heye, selawat heye, tekbîr heye, xutbe heye. Tiştê bi vî şekil alî civakî da em mêze dikin kêf heye, henek heye, lîstik heye, şuştun heye, paqişkirin heye. Her tiştê ku em bibêje ihtiyaca insan pê heye. Yani alimê İslamê dibêjin bira emrê me, jiyana me bira Remezan bi, bira mirina me jî axireta me jî bira îd bi. Maşallah. Bira heyata me, jiyana me bira Remezan bi û bira mirina me jî axireta me jî bira îd bi. Wextê ku îd tê wexta meha Remezan diqede em viya bizanibin ne ku Müslümantî qediya, ne ku ebdîtiyan min qediya. Tiştê ku me dikir ne ku xelas. Ez herim mala xwe dîsa paldim حتاني عيدك دني يعني حتاني رمضانك دني حتاني ليلة القدرك دني وري أزي بسكن منا مسلمانتي دوام مسلمانتي آ مسلمانا ندم سالية نموسم لغياني أم ببي روجا إني وري أم إيمانا ما جيشو قرب به ياجي روجا يعني مها رمضان شفي خيرا وري إيمانا ما جيشو قرب به أو هر أمي بسكن هرن ديسا بكيف أخو حركات بكنا Müslüman 24 saat Müslümanı. Müslüman sal 12 vakt, 12 meh Müslümanı. Lazım tiştê ku me di îdê di Remezanê da kiriye ji xwe Xwedayê Teala vê dersê didin me. Yani dixwaze me beelimîn hinek tişta. Em bibêje hinek tişt di vê îd di meha Remezanê da me kir bi nêvî bijî. Bi hindikayî bijî em wiya piştî Remezanê dîsa dewam bikin. Ji bo ku mesela di Remezan hinek adet dikeve heyata meriv, jiyana meriv lazım meriv jê dernexî yani. Piştî îdê dîsa dewam bike. İbadetê ku me kirî mesela xusûsî belkî dîsa ku nexweşî hebe însan zêde nikaribe derkeve derve. Karibe mesela di mala xwe da tev malbata xwe mesela serê sibê bi cemaetî Qur'anê bixwîne. Eger ku du pelbe eger ku sê pelbî yani belkî weka Remezanê cüz û muqabelet tev nebe kısmet yani jber ku kar û îşeyê jê şuna bê nimêjê me nê bi cemaetî dîsa em bikin xwendinê xwinê kitaba mesela dîsa em bixwînin dîsa em dînê xwe bielimin û di Remezanê de em çi xwasana baş bûbin em wê başiya xwe dîsa dewam bikin. Em çi xwe nerm bûbin em çi xwe nerm bûbin em wê nermaya xwe dîsa dewam bikin. Ne ku em bibêj wala tamam tiştê ku Remezanê da ku me kirî em têkin seref piştî Remezan zê heyfa wê bigirim. Ez ê tiştê ku gunehê ku me nekirî ez ê dîsa wan gunahê hanê bikim. Evya kar û zirar hebû di der naxi yani. Belê seydayê me wexta me jî êdî bi dawî dibe bi rastî weka me got bername hewciya Müslüman xwedî bernameyeka taybet bi di dînê İslamê de. Xwedayê Teala dibêje mümin ew kesên ku ji tiştê vala rûyê xwe vedigerîne. Hewciya êdê me jî Remezanê me jî wekî di rojê din jî tev tijebin vala nibin em wek müminan înşallah serçavê xwe rûyê xwe ji tiştê vala biguherînin. Seydayê me hatin dawiya bernama xwe çend hevokê wenê Kurd hebe em dikarin bigirin. Dîsa eyda tamamê alema İslamê em pîroz û mübarek dikin. Tabii alema İslamê em dibe îd em dibe kêfxweşî îro dibinê îşgalê da yani îro ümmet yekperçe dilkulî yani ümmet îro muhacir bûnin, ümmet koçber bûnin, ümmet di zîndana danin. Em hêvî ji Rebbê alemê dikin ku ev eydahanê bibe wesîla rakirina vana tev dîsa esra saadetê bi ser me da were. Em eydê ku Resulullah aleyhissalatu vesselam cejnê ku wî kirî kêfxweşiyê ku wî kiriye em jî di wî haletî da bi wî ruhî wan cejnana bikin. Em hêviya me ji Rebbê alemê ku em yani îdekî di cî da em bikin. Belê em îro eyd dikin ama dîsa dilê me alîkî da kule. Em nabêjin mesela em îdê nekin. Müslüman lazim e dev ji îdê xwe ber nede. Li hember küfrê, li hember kafira neyarê İslamê em gerek Müslüman bibêjin em henin. Em kêfxweşin, em dilxweşin, em şînê nakin. Serê me neber me daye. Em ji heyatê, em ji jiyanê bêhêvî ninin. Me dev ji her tiştî ber nedaye. Dîsa em li ser niganin. Em bi îdê em vê mesajê em didin neyara, em didin küfrê. Feqet dîsa jî di nava alema İslamê da
وها دل شکاندنه کی هی ام هیویج رب عالم دکن کو اف دل شکاندنه هانه بداوی به اف عید هانه اوان روز مبارک وان روز خیر به وسیله را کرنا وان دل تنگیا و او برای من کو لمهاجراتان هیویا مز رب عالم او جی ورن واری خو ورن مملکت خو ورن ناف قوم خو ورن ناف اقربای خو عید او جی د جیدا بک برای من کو د حبس و زندان دا هنن هیویا مز رب عالم کو او جی تنگ او جی کو پاشوان دریه هانه دا رب عالم وانجه خلاص بک او جی د ناف قوم خو د جی کی فردا او جوان عید خو بکن هیویا مز رب عالم او خدای تعالی انشالله وان روزهانه د دنیا دا به ما بده دیتنی انشالله انشالله سیدایم خدای تعالی جو راضی به انشالله سیدایم دمام زمان ما بداوی بو بله تماشاوان هیجا ام ایرو روزا عولی عید رمضان ام به برنامه صحبت عید لپیشبری و بون اندام اتحاد العلماء ملا کربلا شانلی میوان مبو اما انشالله برنامه خو تماشاوان هیجا به هلبسته کی بداوی بکن حتی نسبه و دمه بمینند خیر و خوشی ده امانت خدای tu şirini ciker batem dilberini tu yirona ya çavar hem bedeni tedbiri tu yirona çaman hem bedenim tedbiri ger şirini vaz ferhadem vaz tebzina memenadem hatta شب و روزی جرگو کذبیم بسوژی دل کره آگری دوشی من دی بلا کسی نبینه
kere agre doje Mindi bera kesme bine İslam Mani bereda Mereş liset Legireda Ben Yusuf'un debireda Eye karvan